Ichilusol Civil, Bejla jueves 25 de junio, Ixac Ohelbi, 2563 macos, Ocuyolin Ticubao, Mishbayan, yo matupatelo pac eco le cojanilo. Bejlae, Chicpa Ulac 152 maco, pactio le coronavirus, 73 Tucajil Ho, 23 Tucajil Valladolid, 7 Uman, 6 Canasin, 6 Untule Tache Trutalo, Cancantule, Tucajilo, Hunukuma, Ticuliatel Tisimin, o Ostule, Acanquejetel Progreso, Caca, Tule, Octun, Isamaletel Tecas, Jujuntule, Aquil, Kusama, Tilan González, Espita, Hocaba, Awa, Mama, Motul, Muna, Oshkuskap, Samahil, Tetisietel Yashkaba, Sokuchuki 3706 Mako, Sayak le Kohanil Tio, 36 Untulule, Tache Trutalo, Ichilisol Civil Saik Ohelbil, Bejlai Uch, 10 Kimil, Untul Kolel, 46 Hapti, Tishoko Bukahal, Anchahandi, Talamil Tunshan, Yalu Winkilil, Ikilyuk Iksak, Actili Sutukila, Le Mako Takwatuik, Nalo Mishbayantio, Untul Ship, 47 Haptik, Anasinukahal, Ma Ohelang, Wayan Ula Kohanil Ti, Letie Kahakwete 10 Makachi, Takwalkila Mishbachik Pahaktio, Untul Ship, 48 Haptik, Anasinukahal, Hachkuso Chamalkachil, Matuila, Wayamaka Hagbayete, Chentu Hun Yankachi, Untul Ship 50 Hapti, Ak Ilukahal, Machik Pahaula Kohanil Ti, Le Majo Takpatuik Nalo, Mishbar Pagaktio, Untul Ship 53 Hapti, Akanke Hukahal, Machik Pahaula Kohanil Ti, Kahabalkachete Ostul Mak, Takwalkila, Mishutuku Chik Pahati, Mishbali, Untul Ship 60 Hapti, Kakalchenukahal, Yantun Diabetes Tikachi, Talamil tu presión, Kohanil tu pulmones, Letishane, Hachkuso Chamal, Yete Hachpolo, Kahabalkachete Untul Mak, Takwalkila, Machik Pahak Mishbati, Untul Ship 65 Hapti, Kakalchenukahal, Letie, Antahan Talamil tu presión, Hachpolok, Lemago Takpatu Yiknalo, Takwalkila Mishbachik Pahaktio, Untul Ship 73 Hapti, Bukzots Ukahal, Anchahadi Talamil tu presión, Yanshanti, Hesbalkachi, Wa Asma, Yetel Diabetes, Lemacho Takpatu Yiknalo, Machik Pahaktio Mishbali, Untul Ship 78 Hapti, Signalet Kahakbal Tukahil Ho, Anchahadi Talamil tu presión Yetel Diabetes, Kahakbalkachi Tel 5 Mak, Untule, Tukahlu Chik Pahati Le Kohanilo, Untul Ship 85 Hapti, Timuku Yukahal, Anchahadi Talamil tu riñón Yete Beshan tu presión, Letishane, Pakte Le Kohanila, Tumen Tumak Yanti Le COVID-19, Taktile Sutukila, Maohelan Wenula Mak, Takpatu Ignali, Tsokuchuki 403 Mako, 15 Actumen Le Coronavirus, Ichile 3706 Mako, Pak Le Kohanilo, Yandun 518 y Hetz El Yaniko, Matubuk Le Kohanil Tiobo, Yete Beshan tu Shakaltalo, Tumen Utsak Yahilo, Umolail Toch Olal, Uyalap 222 Untulule, Kalana Humpuli Hospital, Ujabil, Le Mako Kohanova, Echilupel Winal, Tak 94 Haptio. Lejelova, Lechetu Nuyesahil, Bishanil Semáforo, Yucatán, Leche jueves 25 de junio. Le Kama Utzan, Telu Yanda Le Kohano, Hach Talam Anikobo, Yantio Le COVID, Yete Eliminantio Le Covido, Sokuchupulu 23%. Tulak Le Kama Yan, Ucha Tulak El Kohanobo, Yantio COVID, Yete Minantio Bo, Sokuchupulu 47%. Lubintun Yaptal, Uyoksamako Hospitalo, Kuyesike Chak Ankanyanil. Beishan, Tubinu Yaptal Tunshan, Upak ale coronavirus, le ola le Chak Ankanyanil. Ubinuchik Pahale Kohanil Timako Ba, Sokuchukik 43.3%. Tanshan Ubinu Yapta. Tulak le balo helo ba kuyesik tune le semáforo, wey, Tulumil Yucatana, Kuyesike Chak Ankanyanil, Yete Beshan, Ulabash Kuchik Pahale, Tubinu Yapta Tulaka Balo, Yete Beshan Wagaketek, le tiep iskingwa semana mano. Ukatu yale, Timik Patatun Ichile Yash Hatzilu Hek Apta Kuchilobo, Leukaba Ola 1. Ikiltun Ubin, Uyapta Tulakle Uyesa Hilo le semáforo, Yete Lukete Yete le semana man Beilo, Kak Atik Teshe, Kayanaktunu Tukulmak, Beshan, Kukak Asati Mako Be, Lubin Hek Apta le Kuchilo, Ichile Yash Hatzila Ukaba Ola 1. Maukatu yale, Wayunushulu Kalantik Baish. Bale, Letiuk Inlo Tun Hach Una, Chaholtik le Kalantik Wamako, Tumen. Wayola Letie Ikibinu Hek Apta Kuchilo, Minak Tukulmatan Kalantik Bau, Yantunu Seteyap Takohano, Hetan Chuple Hospitalobo, Olale, Yanusutle Semáforo, Chaktukaten Beyo. Beitune Helo, Yantushane, Uhetzel, Uhelsal, Ubinu Hek Apta Kuchilo Meya, Telukalanta Luto Olal Tulaka Yucateco. Olale, Hebish Sokuseten Alale, Lekuyala Yanikmako, Ti Ola 1 Yashu Hatzilo, Ukatu Yale, Kabete, Chenu Hoko Maktelubismeya, Yetielu Hoko Lumang Barach Kabeti Tuyotoch. Tulak le balo Hetzan, Yola mo Hoko Mako, Lalie Beikumpatalo, Yola Tungu Ilamu Pak Ale Kohanilo. Beishan, Matu Patalo Muchikuba Mak, Ubetik Tung, Fiestas Wakimak Olelo, Michenu Hoko Mak Shimba Chembeilo, Tumengle Talamilo, Lalie Yane. Lumeyale Pishiti Mako, Lalie Shang, Hetzane, Matupatu Ba Tomu Beta, Telukalantigoba, Mak Yetetula Mak,
Ichileyash hatsil ukaba ola uno uje kaptale kuchili lobo hachkabete tulaka makayanakutukul kaubetum bashkabet ti yete shanka bekuntak tulakle basho hetzante lukalanti guamako uyantal nach yet makil yete mau bimak tush chochokil beyo matun kaskunbi le bukabatso kubeta te lukalanda lutoh olal mak tatilek imbehla nip olal. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con Liv de Ojeda.